a voerep a o chom e Paris amzer eleve. Setu et tistro da l'andivicho da l'ommelor vibe a recis. Egevel just ar perroket ganti. Bas an TGV ar perroket a glaske gwell pe dre ar prenechou, met ne vele nitra. Met rue de Montroulez, ar TGV a chomet da za, ar voeret, Tintin Mari, hag ar perroket o doa kemeret an TER, da von betek l'andivicho. Hag a posub d'ar perroket gwellot tout pe da oa eus an tu hag eus an tu al eus an tren. Rue de l'andivicho petravel war an tu diou ur stal vras. Skrivet gant dizerenou gwir a rus keginer materio. En a oa kap da gomz evel tout da perrokedou, vel just, men en a oa kap da lennie. Setu en oa lennet keginer materio. A la ken barz esperet. Setu, eru e logmelar, tout an traoù a za emad, hag ar perroket a oa kap memes da respond an telefon. A tout an dud a oui an drai. Setu pa za e Tintin Mari da o mare komissionou, an dud a bel gomze hag ar perroket hag mere ar pelgomz hag a responte madame n'est pas là, madame n'est pas là. Dijadur vid an dol evel. Hag ar vecho a red da Tintin Mari memestra mon da roazo. A losket ganti e perroket ger. E chouet ar verch, distrouet dirag e zi, petravel, trejou, brikenou, pe a rad a ober un tinevez. A distu e kompren. Petrazouni gavet. Hag e la da perroket. Te zo kap da respond an telefon. Me le vitoare out kap ie da telefoni, da unan. Mad, kastizet vi. Hag e stag ar perroket eus an tud an trepas e seg. Mad, a evit pad an nos. Pe wir e peus gret un dramenak fall memestra. A petravel en tual d'an trepas ar perroket. Jesus Christ, staget e segie. Hag e lar da Jesus Christ. Pot, pel gomzet peus teie tik e giner.